وقفه پرورده و ژیان به آستنگ دروژ آستنگداران ده برنامه که تایبت آماده کرد جبو زاروکن آستنگدار و مالبات وان شاهی اکل دارخست هم زاروک و هم جی مالبات وان کیف خوش بون لسر صحنه به حوالین خوار راقصین بلیستیکین جهب جدا لجه خوانه ساکنین چهار هزار مهنن دو دنگا سحناکن ام 7 ساله بی میتابینم ام چند ساله تنل هم gerek teşekkür kن زan خوشلها ام her salı bir kutlamıştıken 3 Aralık Engelliler Günü her sal aynı yeki mehetine laha zan خوشه gerek teşekkür etken. وقفه پرورده و ژیانا به آستنگ در روژا آستنگداران ده شاهیه که تایبت لدارخست زارکان لیز کیف وانا خوش بی که سوا کیف وانا ام سوا وانا دشغلنه ام سوا وانا دخوتنه yeter ki ام ها قصه وانا بر کیف وا خوش بوا ده شاهیه ده هم زاروک هم جی مالبات نوان کیف خوش بون gelek zarukten cibin kom dibin hevdun astken zarukara çav bekirin dibe cihan astken gelek xoşamji çu eji xanma gora hatim Vallahi eğlenceye, buna aç eğlenceye bir de sürekli maldanız sıkılmışlar. Yani ben eğlenceli, hoş yemedi. لکسین حوجه دار کرسین با آکوژه هاتن بلاف کرن یاخنا سدی سد صندلی ما هدیه زارکا کرد هم لسن یورده هم لموشه هم لموشه را چون آدیامانه بسنیه هم لورا درباز بین عنتاب هم را چون مرسینه من دویک ساندری لورا تسلیم کردم آتن جاوی نوان لکرسیان بون به دیاریا کرسیان شابون Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ya Bahattin amcaya çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. مالبات دخوازن آلیکارین جبو آستنگداران دوام بکن Hem şahiye ve hem ne şahiyeci. Ali ki kefamete, Ali ki ciddilemedi işte. Çünkü zaruk evsa gerçekten zor. Zor buna ve heye hayata vana. Kudeş ve insana razı. لترکیه 4 میلیون و 900 هزار ولاتین آستنگدار هنه